Достор, бүгін біз пригородныйдамыз. Сразу айтайын, постоянно келіп тартпайсыз, случайно келіп қалдық бүгін. Сіздерге тарта кетейін деп шештім. Постоянно тартпаймыз, постоянно қарауылтаны тартамыз. 27 апрель. Қозлы қойлар қанша болады бәкесі? 22. Хан ТВ деген канал бәке. Біз қарауылтаны тартамыз бәке бойыншасы. Қарабал. Бәке қанша болды? 12 жарым қашты деп сойыш. Қошқорлар қаншадан сұрады? 27? 10 Қозлы қойлар 10 ба? Ну, қозлар мен, е? Қозлы қойлар 10 дейді, қарап? Ешке қозлар мен. 10 дейді. По 10 дейді. Қозлар. Тоқтылар қаншадан сұрап отырсың? 11-ден? Тоқтылар 11-ден кем бала. Нарынан келген қойлар екен. Ұрғатысы еркек аралашып береміз. Тоқтылар да бар дейді, нарынан келген дейді, 16 мыңнан дейді. Сұрап отырмыз дейді. Қошқорлар қаншадан сұрап отырсың? 25-тен, не? 25-тен дейді. Тіш көтеріліп қоя бәке? 25-тен. Молчу бәке? Мол бәле 25. Қоз бәле? Қош. 300 мың деп отқарым? Линия кімдікі деп отқарым? Широкий дейді? Широкий линиясы бар. 300 мың дейді. 300 тысяч. Тіш көтерілек, қоз бе? 2 тіш бе? Қойға қойдыңар ма? Қойға қойлылық. Қозы бәкем бұны? Қачанда сақ? Клеткаларға қойып, нарында, сияқтан қойып сат-саттын. Бәкем, ол семіз қойларыңыз қаншадан ма? Чоң қойлар? 30. Иә, 33. Деген қойлар 33-тен. 21 мыңнан? 21 мыңнан. О, 12 жарым дейсіз бе бәке? Тегелеріңіз жанынан болған. Нарынан келген қошқорлар. Бұлар қанша болады бәке? 22 жарымда? Нарынан келген қошқорлар 22 жарымда. Жүнді, құйрығы жоқ, биік болады. Ата, арашан қойлар қанша болады? 25-тен 40-қа дейін. Моғыз қанша? 40. Ете 40, ә? Моғыз? Оре 40. Жиырма 25-тен. Ақ қой қанша достым? Алдық. Қанша болды? 15 жарым. Қозлы қой қанша? 25 доллар. 25? 25 достым. Қошқорларшы бәке, чоң қошқорлар қанша сұрады? Ешкеңіз тоқты ғой, ә? Ұлғаш қанша ұлғаш? 17? Қозы қойлар қанша ол? 15. Мол, ә? Мұңғыз қайсыл мол? 15 değil. 13 sırası. 3 baş değilsin yok. Bunlar 3 başka Koşkor ama koydu. Koşkor kançadan olur belki? 35'ten baylangan he? Baylangan 35'ten. Toklar kançadan olur? 14'ten sıra oldu. 14'ten sıra otası. 14'ten sıra toklar.
Bu semіз қой қанша? 20'ga. Тигілер қанша қой? Мо бар? 10'ға, 12'ga, 10'ға. Qo'ylar qancha bu aka? 15 dan? 15 dan deydi. Qancha? 39? Biraz. Ha, mo'yqon 39 da o'tasiz. Bo'lish 39. Qo'ylar qancha bu aka? 50. Qo'zlar qanchadan bo'ladi aka? Erkak urg'achilar. 8 dan. 8 dan. 8. Ha bu qo'z men 18 be. O'zimdala sotarim bak. Ha, o'zi 18 be. Bo'lmi? Ha, qo'z men. Echkilar qanchadan? Qaysi? Mo. Bu balası meni 9,5. Havası. Allah, 9. Bu 8. Bu balası meni 9,5. Semiz qo'ylar qancha? 9'ga arttım. 2 den. Qo'zlaringiz-chi bakasi? Jirmadan? Qo'zli qo'y qancha bo'ldi baka? 20? 20. Sharma qo'zli qo'ylar qancha? 16. 16. Qo'z qancha baka? 8 kam bor. Urg'achi? 8. Siznikichi? Qancha? 7,5. 7,5. 8,5. Ha, 8. Teke qancha teke? 5. Ja. 5. Ata semiz qo'ychi. Olg'onni 17 ga 5. Echkilarda qanchadan so'rayapsiz? Ulag'i jo'qdir. Ulağı, biresinde ulağı var mı? Doyun ipardan. Arılar 8'den 10'dan sonra atalım. O 8 qo'y, qara. 8, o aktılar 8, belki 10. Ulan 15, o ulağı mı neydi? Ulag'i men. Doyun. YouTube be. Niye var ki? Qancha litr sut beradi? 2 litr. So'rayapsiz bakama urg'achdan. Aldağlar 13'ten болады. 13'ten. O biçkiler? Bunlar 12'den. 12'den. Kaçtı biz değiliz bu vakti. Kaç dedim ya? 16'lar 17. Qanchadan bo'ladi? Doğru. 8. 8. O qo'zg'ochqul qanchadan so'rayapsan? 9'dan. 10dan 9dan. Ular 9'dan. Aka prama yürüme. 10dan 9dan. Yo'q, YouTube'ga tarqatamiz. Ha? 12 diyor. Qanchadan bo'ladi? 15'ten so'rayapman. Ishlab chiqaram da. Qo'zlar, bultib qo'zlar. Hatta kozlar. 12 jarımdan. Erkek 12 jarımdan. Ara olsa prigradniy böyle толтырам abi. Kaçıp ketmiş. Bağlar жақсы ekan. Bu to'qlar qanchadan bo'ladi? Bo'lar. 12 jarım. 12 jarım. Ichki kozlar 10. 10? 5 dan. Echkilar ata so'yishga jarachuu echkilar qancha bo'lib ekan? Bu jaraydi. 6,5 so'rayapti. 6,5. Echkilar 6,5. Qo'zlar qanchadan bu? 10'dan. Qancha bu ekan urg'ach? Yarim 10. Пригородный мал базары. Бұл жақта мал толтыр екен. Йоу, чөп тарқап тұрмын.
Каналга катталганды, лайк басканды унутпайсыз. Комментарий калтырабыз. Бычок канча байке? 34. 34 мың, 34 тысяч. Қанша сұрап атасыз байке бұған? 100 мың. 100 мың? 70. Жашы байке? Жарымдаш болса. 100 мың, 100 тысяч. Полторашка. Қаларкен есін таппай қойдық. Ойлап дүндік бербейсің. Emni deysin analıyım amanıyım. Koş koş sayını koş öğrenme. Елсі жоқ. Екон 220 дейді. Мына порода. Светмес mi? Ekon 95 lira olur. Қаншасы роз? 160. Боз mu? Қазір içinde. Қаншаншысы? İçinde şiits var deydi. 160 deydi. Sütü қанша береді байкесі? Байке 16-17 береді дейді süt. 120 deydi. 120. Bu kızılçı байке. Sürekli mi? 105'ten? Kötü, 105'ten. Aslı sen. Erkek mi urgaç mı? Urgaç. Kaçıncısı bu? Bu ikinci topu. İkincisi. İkincisi. Kaça sıra 30? 115 lira alsın. 115'i. İşte olacak bunu bir 115 değil. Yok mu olmaz. İşi çok olacak. 115 değil. Hadi öyle hadi. Kaça sıra 30? Bu kan. Ne? Evet. 95 lira topu. 95 değil. Kullanıcılar kaçadan sıra 30 sıra bekliyor? 85. 85'ten? 85'ten. Eylül 8'ten verin deydi. 60 sıra otan deydi. Ne oldu bayke? 78 dedi başım. 78 deydi. 90. 80 mi? 90 deydi. Osman uydu kança sıra oldu? 90? 90 sıra oldu. 90. Boğası 110 lira atası. 110 değil. Bu olsa? Boğaz. Kaçıncısı? 5'incisi. 5'incisi. Süt kaça veriyor? 13-14 lira. 13-14 lira. O kaça? 20. 20. Urgaç he? Çay 20. Dostlar bir paçka var. Dost kaçadan sonra odasınız oğlum? Var olmaz mı? Erkekler. Ha var erkek mi? Var erkek 25'ten. Bardak sütler. 3-2. Belki bu çok kanca. Burgaçımız o kanca ata. Bu 40 bin bırak. 40. Erkek mi? Urgaçı. Kança sütü var. 40 bin. Пригородный мал базарында. Қанша сұрап отырсың? 180. 180? Жашы қанша? 2 жаш. 2 жаш тұнам дейді. 180 дейді. Қанша дейсіз бай кайғыр? 400. Бұл да сатылады? Бұл қанша бай? 220. 220?
Бул жашы канча байке? 5 жаш. 5 жаш. Булака. Эме. Караолтодан канча сурап атасыз? Караолтодан келди. 130. 130. Жаш 2 жаш. Yaşı. 130. Enesi üye байкес. Мол бе? Qaysi kanaldasın? Караолтан кыз байке, Хантыбайдан. Канча сурап атасыз байке? Ургачы? Байке, бейлер сурачы. Байке, бейлер канчадан сурап атасың? 120. Болору 120 бе? Жашы канча байке? Боз дейт, үчүнчүсү дейт, ичинде 120 дейт. Сиз кичине бала бе? Байке. Канча байке? 80. Бул 80. Эркек. Ургач. Ургач байталым. 80 дейт, тигине 130 дейт. Көп бен. Байке, тай канча байке? 85. 85. Миллионы. Пригородный мал базары. Канчадан сурап атасыңар байкел? Байталдар го дейм, 90дан? Боз, Боз кем? 90дан. Канча сурап атасыз байке? 220. Каны барбы байке? 120 дейт. Тайланс эркек бор качы бу? Эркек. Канчадан сурап атасыз? 55тен. 55тен? Почти балдар биздики эле экен карабам могу тайлардан. Жакшы тайлар экен. 55тен дейт могу. Сурап атасыз байке? 80. 80? Полторашкалар, Биржан? Yok 1 yaş. 1 жашта? O öyle. Erkek bu urgaç. Bu 68 lira. Ургач 68 бе? Бул 80 бе? 80 дейт. 68 дейт. Nasıl gelse berek. Бул жерде жабык буйругу бар кылган. Жакшы тайлар бар. Канчадан болот? Байке? 180. 180 ден, Байке, булар привозной бе? Сырттан келди беле? Украинадан келди. Украинадан? Көбү Украинадан келди. Достор, көбү Украинадан келди. Бирге чыгып калдыбы байке? Украинадан келди. Тигиңизчи байке? Местный. Атасы Польша. Өзү энеси местный дейт, атасы Польшадан. Жош дейт, 2 жаш. Жамаш булака бар. Жакшы. Жаңа скоростной эмеге чыгат го, ошолордун аттарына окшош го. Көрмөйсүңбү? Чыкканда эле резко. Алардыкы ичке, бизге улакка жарабайт го. Баасы канча? 130. Баасы 130 дейт. Ал жерде узун тайчыктар. Байке, канчадан сурап? 140, 130. 140, 130. Буларда привознойлор бе байке? Сырттан келбейт. Күнтүн зупары дейт. 1 жашта байке? 1 жаш болот. 1 жашта. Моңуз канча дейт? 130. 130 дейт.